рақобатҳои даври ниманиҳоӣ идома мекунанд. Бинандагони гиромӣ дар чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ оид ба бадминтон ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба бозии миёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Узбекистон. Салим Салимов ва Нурафшон Чоршанбиева бар муқобили Мириамбек Махматбеков ва Эзоза Яхшиликова аз Узбекистон рақобат хоҳанд кард. خب اکنون انیال آماده می شوند ورزشکاران. یک چند دقیقه برای بازی رو شروع کردن. مشاهده میکنیم که ورزشکاران منتخب ازبکستان البته از جهت فیزیکی رشد کردند نسبت به ورزشکاران ما. خب سلیم سلیمов در اکران ما شما است با همراهی همدستش نورافشون چورشنبیева بازی خواهند کرد. منتخب ازبکستان در دور نیمه نهایی سه بازی که قبل از این رقابت‌ها شروع شدند نمایندگان این کشور خیلی هم برآمدی عالی کردند و در رقابتی که ما با هم تماشا کردیم یعنی عبدالودود مومینوف و صوفیا زکیرова ملکجان مصطفی و دیانا نامینова توانستند که با حساب 2-0 پیروزی به دست آورند. خیلی هم بازی استوار نشدند ورزشکاران ازبک. همچنین در دو کورت دیگر بازی‌ها میانی منتخب‌های قزاقستان و ایران و ایران و تاجیکستان صورت می‌گیرند. عادلجان عبدالرحیمов ورزشکار تاجیک بر مقابل محمد متین قاسمی از جمهوری اسلامی ایران برآمد خواهد کرد. اکنون آماده هستند دسته‌ها تا اینکه رقابت آغاز گردد. شروع می شود رقابت میان ازبکستان و تاجیکستان. و منتخب ازبکستان این حال پیشرفت می شود با حساب 1-0. لکه امتیاز سوم خود رو ورزشکاران ازبک به دست می آورند. این حال ببینید که ورزشکاری ازبک ازوزا یخشلیکова Эзоза Яхшиликова тараш қариб ки ба танҳоӣ имтиёз оварда истодааст ба мунтахаби Ӯзбекистон.
7-0. ورزشکاران ما باید کمی هم فعال‌تر گردند. امتیاز اولین رو هم منتخب تاجیکستان به دست آورد. این حال باشد حساب 9-1. یک نفر بر مقابل دو ورزشکاری ما بازی کرده است از منتخب ازبکستان. 10-1. امتیاز 11 خود رو ازبکستان به دست می آورد با حساب 11-1 با فایده منتخب ازبکستان. با تنفسی کوتاهک می روند ورزشکاران. توجه میکنیم به بازی ازازه یخشیلیکووا. در نزد توری میدان قرار گرفت یخشیلیکووا و بسیار بازی استوار نشون داده شده است. یک ضربه سخت میزند سلیم سلیموف. چهارده بر 1. منتخب تاجیکستان تنها یک امتیاز به دست آورده است. مشکل است برای ورزشکاران ما بر مقابل ورزشکاران ازبک این حال رقابت کردند. و امتیاز دومی ورزشکاران ما را میبینیم. شانزده بر 3. ضربه سخت زد سلیم سلیموف. ازبکستان خیلی هم نزدیک است که در بیت اول ظفر یابد. این 18 بر 4 حساب. امتیازی 19 خود را هم منتخب ازبکستان صاحب میگردد. بیست بر 5.
имтиёзи шашум ро ҳам варзишгарони тоҷик соҳиб гардиданд. 20-7. خب همین طور به انجام میرسد پایت اول با حساب 21-7 منتخب ازبکستان ظفر یافت. منتظر میشویم اکنون پایت دومی رقابت رو که چگونه صورت خواهد گرفت. و ما اکنون امکانات داریم که با بهترین لحظه های پایت اول بار دیگر توجه نماییم. خب اکنون بینندگان گرامی توجه می‌نماییم به پایت دوم میانی منتخب‌های ازبکستان و تاجیکستان. میرانبek محمد بتوف و عزوزا یخشیلیکова با سلیم سلیمов و نورافشون چوشنبیeva بازی کرده ایستادند. حساب 1-0 با فایده منتخب ازبکستان است. و در حال در قسمت دیگه هم ببینید که منتخب ازبکستان پیشرفتی را صاحب میشود. حساب 2-0 در آخر قسمت یکم ورزشکاران تاجیک کمی هم فعالتر گردیدند. چهار بر صفر است این حال حساب. و اولین امتیاز خود را هم ورزشکاران ما صاحب گردیدند. در کورتی دوم این حال رقابت میانی محمد متین قاسمی و عادلجان عبدالرحیمov صورت گرفته ایستاده است. رقابت ورزشکاران ایران و تاجیک آنجا حساب برابر است. این حال 5-5 در این رقابت باشد. منتخب ازبکستان پیشرفتی خود را نگاه می‌دارد 8-1. امتیاز نهمی خود را هم ازبکو صاحب شدند.
ادامه میکند پایت دوم. پایت حل کننده البته در رقابت ازبکستان و تاجیکستان. پنج بر 12 است حساب. و توپ از میدان بیرون شد. 6 بر 13 و باز هم ضربه خیلی هم سخت میزند یخشیلیکووا. 8 بر 13 ورزشکاران ما نزدیکتر گردیدند. چهارده بر 8. امتیاز 15 خود را هم صاحب شدند ازبک ها. کمی هم ضربه های سخت‌تر لازم است از جانب سلیم سلیموف و نورافشون چهارشنبی و تلاش کرده هستند البته این دو ورزشکاری نوراسی توجیک. 8 بر 19 در کورت دیگر باشد رقابت میانی عادلجان عبدالرحیمов و محمد متین قاسمی از ایران ادامه دارد. ورزشکار ایرانی پیشرفت است. اینجا باشد حساب 10 بر 20 می شود. و به انجام می رسد اکنون رقابت. منتخب ازبکستان که رامبек محمدبетов و اعزازه یخشیلیکووا با منتخب تاجیکستان سلیم سلیمов و نورافشون چهارشنبی و بازی کردند. ازبک ها با حساب 2 بر 0 پیروزی به دست آوردند و منتخب تاجیکستان باشد در این رقابت شکست میخورد.
ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, гузориши худро аз муассисаи қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ идома медиҳем. Чӣ гуна ки аллакай огоҳ ҳастед, тури 4 рӯз мешавад ки чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон сурат гирифта истодааст ва имрӯз акнун рақобатҳои даври ниманиҳоӣ сурат мегиранд ва айни ҳол мо шумо имкон дорем ки рақобат миёни варзишгарони ӯзбек ва қазоқистонро тамошо намоем. Абдулводуд Муминов ва София Закирова бо Каликжан Мустафа ва Диана Наменова рақобат хоҳанд кард. Ин бозиҳои ҷуфтии омехта аст, яъне писарону духтарон хуб бо ҳам рақобат менамоянд ва айни ҳол варзишгарон дар майдон ҳастанд ва пас аз чанд лаҳзаи дигар ин дидор оғоз мегардад. Хуб, мунтахаби Қазоқистон бо пироҳани кабуд бозӣ хоҳад кард ва мунтахаби Ӯзбекистон бошад бо пироҳани сурх дар майдон аст. Айни ҳол пас аз машварат кардан бо довар ва муайян кардани паҳлӯҳои майдон ин рақобат шурӯъ мешавад. Ҳамчунин бинандагони гиромӣ бояд қайд кунем ки дар ду корти дигар ҳам бозиҳои даври ниманиҳоӣ дар як вақту соат сурат мегиранд. Сайфиддин Мухторов ва Муслимабону Султонова аз Ӯзбекистон бо Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова бозӣ хоҳанд кард ва варзишгарони тоҷик ҳам дар даври ниманиҳоӣ иштирок менамоянд. Ҷамолиддин Салимов бо ҳамроҳи Омина Охунқадамова бар муқобили Казбек Махмадбетов ва Диана Гарамова андари майдони рақобат мегарданд. Мо бо ҳамтоёни худ аз Ӯзбекистон рақобат хоҳем кард. Айни ҳол қабл аз шурӯъ шудани рақобатҳо хуб варзишгарон омода шуда истодаанд. Имрӯз дар қисмати аввали рӯз бозиҳои даври ниманиҳоӣ сурат мегиранд ва бозиҳои ниҳоӣ бошанд. Бинандагони гиромӣ дар қисмати дуюми рӯз баргузор хоҳанд шуд ва мунтахаби мо албатта дар рақобатҳои даври ниманиҳоӣ иштирок мекунад. Ҳастанд варзишгарони тоҷик умуман дар бозиҳои ҷуфтии омехта Салим Салимов ва Нурафшон Чоршанбиева баъдан рақобат хоҳанд кард бо рақибони худ аз Ӯзбекистон. Ҳамчунин Ҷамолиддин Салимов ва Муҳаммад Саид Салимов дар рақобатҳои омехта миёни мардон бозӣ мекунанд ва Омина Охунқадамова ва Мафтуна Шарипова бошад дар рақобатҳои миёни бонувон бар муқобили мунтахаби Қазоқистон. ҳунарнамоӣ хоҳанд кард Одилҷон Абдураҳимов ва Қосими Оқил ҳам дар даври ниманиҳоӣ ҳастанд ва рақиби онҳо варзишгарон аз ҷумҳурии Исломии Эрон мебошанд. Ва охирин иштирокчиёни мо дар даври ниманиҳоӣ ин Дилмирай Бунёдзода ва Рамбегин Шоискандарова ҳастанд ки бо Эзоза Яхшиликова ва София Закирова аз Ӯзбекистон андари майдони рақобат хоҳанд шуд. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба омодагии варзишгарони ӯзбеку Қазоқистон ва акнун пас аз чанд лаҳзаи дигар ин рақобат шурӯъ хоҳад шуд. мухлисон ҳастанд дар муассисаи қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ. айни ҳол ҳар се корт ба мо шумо нишон дода мешавад ва мо таваҷҷӯҳ менамоем танҳо ба корти якум, яъне рақобатҳои ин корт пахш мегарданд. инҳо варзишгарони ӯзбек ҳастанд. хотиррасон мекунем ки рӯзи 11 август мусобиқаи мазкур оғоз гардид дар чемпионати минтақавии осиёи марказӣ. варзишгарон аз ҷумҳурии исломии Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Моғулистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон рақобат карда истодаанд ва акнун биёед таваҷҷӯҳ менамоем ба бозии даври ниманиҳоӣ миёни
варзишгарони узбек ва қазоқистон. шурӯъ мешавад бозӣ. айни ҳол варзишгарони мунтахаби қазоқистон дар хатти ҳимоя ҳастанд ва албатта ӯзбекҳо талош доранд. хуб айни ҳол ҳисоб бинандагони гиромӣ афзунтар мегардад, яъне 7-2. хуб имконият барои мураббиён то ин ки сифоришҳои махсуси худро бидиҳанд ба шогирдонашон. дар рӯи экранҳои мо бо шумо ҳастанд айни ҳол Маликжан Мустафа ва Диана Наменова аз Қазоқистон. хуб акнун пас аз як танаффуси кӯтоҳ дигар бора рақобат оғоз мегардад. мураббиёни мунтахаби Қазоқистон ба мо хеле ҳам наздик ҳастанд ва айни ҳол садои мураббии мунтахаби Қазоқистон хеле ҳам хуб ба гӯш расид ки супориши махсусе дод ба Маликжан Мустафа. ва ҳисоб 13-5 аст ба фоидаи мунтахаби Ӯзбекистон. ӯзбекистон пешсафии худро идома медиҳад. агами бозигузориҳои Қазоқистон бубинед ки София Закирова аз мунтахаби Ӯзбекистон дар пеш қарор мегирад ва баъдан дар рафти бозӣ ин ду варзишгари ӯзбек мавқеи худро иваз мекунанд.
16 бар 6. Наздик мешавад мунтахаби Ӯзбекистон то ин ки дар байти аввал зафар ёбад. чӣ гуна ки қаблан ишора карда будам, дар се корт айни ҳол рақобатҳои даври ниманиҳоӣ сурат гирифта истоданд. дар бозии миёни мунтахабҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон мунтахаби Ӯзбекистон пешсаф аст бо ҳисоби 16 бар 12 ва айни ҳол дар ин рақобате ки мо тамошо карда истодаем Ӯзбекистон ҳамоно пешсафии худро нигоҳ медорад 16 бар 11. дар бозии сеюм ки миёни Ӯзбекистону Қазоқистон аст, хуб мунтахаби Ӯзбекистон дар он рақобат ҳам пешсафии худро нигоҳ медорад. Яъне дар ҳар се рақобате ки мунтахаби Ӯзбекистон бозӣ дорад, варзишгарони ӯзбек пешсаф ҳастанд бар рақибони худ. 18 бар 12 талош карда истоданд қазоқҳо то ин ки ба рақиби худ наздик шаванд. зарбаи на он қадар сахт зад Диана Наменова. ин зарбаро бошад баргардондан натавонист Маликҷан Мустафа. ҳамин тавр хуб пайти аввал ба анҷом мерасад бо ҳисоби 21 бар 13. пирӯзӣ ба даст овард мунтахаби Ӯзбекистон. таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаҳои беҳтарини ин бозӣ. мехтараш пайти аввал ки бо бартарӣ мунтахаби Ӯзбекистон ба анҷом расид. хуб акнун пайти дуюм оғоз мегардад. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ менамоем ба рақобати мунтахаби Ӯзбекистон ва Қазоқистон дар даври ниманиҳоӣ. бо ҳисоби 1 бар 0 ба анҷом расид пайти аввал ба фоидаи мунтахаби Ӯзбекистон. акнун мавқеи худро иваз карданд варзишгарон. Қазоқистон талош менамояд ки ҳисобро баробар намояд. варзишгарони ӯзбек дар пайти аввал бисёрам хуб ҳунарнамоӣ карданд. Мустафа, сделал подставку, подними ракетку. В чем дело?
Опять ты с опущенной ракетки. Подними ракетку вот здесь. Здесь болтается у тебя. хуб пас аз 2-2 гардидани ҳисоб айни ҳол мунтахаби ӯзбекистон пешсаф шуда буд, вале боз ҳам қазоқҳо мебинем ки ҳисобро баробар менамоянд ва мунтахаби ӯзбекистон акнун бо бартарии 1 имтиёз пешсафии худро нигоҳ медорад. бо як бекхенди хело ҳам сахт ва бубинед бо форхендҳои бисёр ҳам сахт ҷавоб гуфт ба зарбаҳои рақиб маликжан мустафа. ду зарбаи хело ҳам сахт зад. ҳисоб 5-0. акнун Диана Наменова ҳам маҳорати баланди зарбазании худро нишон медиҳад. маротибаи дуюм Диана Наменова имтиёз меоварад ба дасташ. 5-5 ва ин гуна зарбаҳои сахти Абдулводуд Муъминовро баргардондан барои қазоқҳо мебинем ки каме ҳам мушкилам ҳаст. 6-5 ҳисоби рақобат ва як зарбаи сахти дигари Муъминов. бисёр ҳам зарбаҳои сахт зада истодааст Муъминов. 7-5 ҳисоб ба фоидаи мунтахаби ӯзбекистон. 8-5 шуда лакай. нафари асосӣ албатта дар мунтахаби ӯзбекистон айни ҳол ин маҳз Муъминов ҳаст ки ҳамеша дар сафи ақиб меистад ва бо зарбаҳои хело ҳам сахт ҷавоб мегӯяд. номер 6 Муъминов ин дафъа зарбаи на он қадар сахт зад. 11-6 ва боз як танаффуси хурдакаки дигар. хуб акнун варзишгарон бармегарданд ба майдон ва таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобат. Линию сыграй, хватит диагонали. Просто на сетке оставь. Просто оставьте на сетке. Диана, игра идет, ты вообще ходишь. Ты подстраться. Не смэш, ничего нет. 13-7 аст ҳисоб ба фоидаи мунтахаби ӯзбекистон. Не отходи от сетки, подставлять, не отходи от сетки, зачем ты убегаешь? Играйте, не сдавайте. боз як имтиёзи дигарро соҳиб мешавад ӯзбекистон. 14-8 ва бо як усули хело ҳам зебо зарбаро баргардонид Муъминов, вале ин талошҳои ӯ ба мунтахабаш имтиёз наовард. 14-9 6
4 امتیاز دیگر لازم است برای قزاقستان تا اینکه حساب رو برابر نماید. Вот и все. Молодец. 11 بر 5. همین گونه ضربه ها لازم هستند برای قزاق‌ها و این گونه ضربه های سخت رو در حیات منتخب قزاقستان ببینید کی اجرا میکند. Тихо, тихо, тихо. دیانا نامنووا. Аккуратно просто. Зачем? Длинный. 18 بر 12. و از میدان بیرون شد و امتیاز نوبتی خود را منتخب ازبکستان به دست آورد. Между ними, Диана, не надо линии. باز یک امتیاز دیگر برای ازبک ها. 20 بر 12. و خب منتخب ازبکستان توانست که در پایت دوم هم ظفر یابد و با همین جفت عبدالودود مومینов و صوفیا زکیرова بر رقیبان خود از قزاقستان ملکجان مصطفی و دیانا نامنووا با حساب 2 بر 0 پیروز میشوند. منتخب ازبکستان باشد رقابت خود را ادامه خواهد داد. ادامه میدیم بینندگان گرامی گزارش خود رو از رفت
чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид бадминтон миёни наврасон ва хуб акнун навбат мерасад ба рақобатҳои инфиродӣ дар даври нима ниҳоӣ. Алиса Кулашева аз Қозоқистон ва Заҳра Рӯбатӣ аз ҷумҳурии Исломии Эрон рақобат хоҳанд кард. Алиса Кулешова пироҳани рангаш сурх майдондорӣ мекунад ва Зуҳро Рӯбатӣ бошад бо пироҳани рангаш кабуд дар майдон аст. омода мегарданд барои рақобатро оғоз кардан ин ду варзишгар. Мунтахаби Қазоқистон дар рақобатҳои имрӯза хуб дар бозиҳои ҷуфтии омехта аз Узбекистон шикаст хӯрд. ҳисоби 2-0. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки Алиса Кулешова дар рақобат бо Зуҳро Рӯбатӣ чӣ гуна бозӣ хоҳад кард. خب аллакай омода ҳастанд Кулешева ва Рӯбатӣ барои рақобатро оғоз кардан. шурӯъ мешавад бозӣ миёни Алиса Кулешева ва Зуҳро Рӯбатӣ. дар ҳоли имтиёзи аввалро соҳиб мегардад Рӯбатӣ, варзишгари эронӣ. ҳисоб баробар ҳам гардид. як зарбаи бисёрам сахт мезанад Зуҳро Рӯбатӣ ва вале пештафт аст ҳамоно Кулешева 3-1. ҳар ду варзишгар бо дасти руст зарбаҳоро иҷро мекунанд. яъне ростдаст ҳастанд.
ضربه خیلی هم سخت زد کولشوا. توپ از میدان بیرون شد. امتیاز در حساب رابطی است. 5-3. با برتری 2 امتیاز رابطی پیش سفیر را نگاه می‌دارد. شش بر 3. ستار با فورهند ها جواب میگوید زهرا رابطی. 7-4. امتیاز 8 خود را هم صاحب می شود. و باز هم توپ از میدان بیرون میگردد. 10-4. امتیاز 11 خود را هم به دست آورد زهرا رابطی. اکنون نوبت میرسد به مربیان. میکنم مربی منتخب قزاقستان یعنی سپارش های مخصوص خواهد داد و الیسا کولشوا. خیلی مشکل بود برای الیسا کولشوا در این مدت سپری گردیده با زهرا رابطی رقابت کردن. پس از تنفس در حال امتیاز رو صاحب میگردد کولشوا. یازده بر 6. دو ضربه اخیر رو با اصولی فورهند اجرا کرد زهرا رابطی. صاحب امتیاز هم گردید. 14 بر 6. با برتری 10 امتیاز پیش صف است ورزشکار ایرانی. 16 بر 6 است حساب و فایده او در قسمت یکم.
یک ضربه خیلی هم سخت اجرا میکند زهرا رباطی و 18-7. فورهندی خیلی هم سخت زد. مستقیم دفاع کنه. اسمش که میزنه همون آروم دفاع کنه. بوری اول چون این ضربه قوی کلش رو میبینیم در رفتی بازی. سیو امتیاز شده نتوانست. ماشاءالله. 20-8. با حساب 21-8 نیمه اول به انجام میرسد. خب زهرا رباطی دست بالا گردید و اکنون پس از چند لحظه دیگر قسمت دوم رقابت آغاز خواهد شد. آغاز می‌گردد قسمت دوم رقابت دور نیمه نهایی میانی الیسا کولشوا از قزاقستان و زهرا رباطی از جمهوری اسلامی ایران. حساب 1-0 به فایده نماینده ایران زهرا رباطی است. با حساب 21-8 او در قسمت اول دست بالا گردید. اکنون توجه میکنیم به قسمت دوم رقابت. اولین امتیاز خود را به دست می آورد الیسا کولشوا در قسمت دوم. حساب 3-1. در قسمت یکم زهرا رباطی با رقیب خود قریب که هیچ گونه امکانیت نداد. و این فایت برای الیسا کولشوا خیلی مهم است. برای مغلوب نگردیدن باید او دست بالا شود و حساب را برابر کند. 3-3. بازم یک فورهند خیلی هم سخت میزند زهرا رباطی. فورهند هایش خیلی هم سخت هستند. با سرعت و دقیق ضربه را اجرا کرده ایستاده است ورزشکار ایرانی.
6-4. пешсафии худро Зуҳро Рубатӣ нигоҳ медорад. имтиёзи ҳафтуми худро соҳиб шуд. ба мавқеъҳои зарба мезанад Зуҳро Рубатӣ ки барои Алиса Кулешова хеле мушкил мешавад баргардондани зарбаҳо. афсида ин зарбаро иҷро кард Алиса Кулешова. ҳашт бар панҷ. бисёрам хуб Зуҳро Рубатӣ дарк карда истодааст ки дар кадом лаҳзаи бозӣ ба куҷо зарба занад. яъне ӯ муайян мекунад ки рақиб дар куҷо қарор дорад ва баъдан зарбаро ба кадом самт равон кунад. 11 бар 5. навбат мерасад ба мураббиён. خب ادامه میکند رقابت میانی Алиса Кулешова از قزاقستان و زهرا رباطی از جمهوری اسلامی ایران. حساب 12 بر 5 است. حساب می باشد 1 بر 3 با فایده بانوی ایرانی. نتوانست کولشوا تلاش کرد ولی با توپ رسیده نتوانست. پانزده بر 5. در هفته بازی مذکور باری هم Алиса Кулешова пешсаф нагардида аст. ҳамеша ӯ маҷбур аст ки рақибро таъқиб кунад. имтиёзи ҳафдавуми худро ҳам соҳиб гардид Зуҳро Рубатӣ. нуздаҳ бар 6. имтиёзи бистуми худро ҳам соҳиб мешавад Зуҳро Рубатӣ ва як имтиёзи дигар лозим аст барои ӯ то ин ки зафар ёбад. бубинед чӣ гуна зарбаҳои сахт дорад бонуи эронӣ.
ва ҳамин тавр зуҳро рубатӣ дар даври ниманиҳоӣ бар рақиби худ аз қазоқистон алиса кулешева дар 2 пайд бо ҳисоби 2-0 зафар меёбад ва ҳунарнамоии худро идома хоҳад дод. хуб, бинандагони гиромӣ, гузориши худро аз рафти чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон миёни арасон идома медиҳем. хуб, акнун навбат мерасад ба рақобати ҷуфти миёни бонувон омина охунқадамова ва мафтуна шарипова аз тоҷикистон бо жасмин айсарова ва элаим азамат аз қирғизистон рақобат хоҳанд кард. бори дигар хотир расон мешавем ки ин бозӣ даври ниманиҳоӣ аст. рақобати ҷуфти миёни бонувон хуб, омода мешаванд акнун бонувон барои баргузор кардани рақобат. мавқеи худро ишғол менамоянд. сараввал албатта тӯли якчанд дақиқа омода мегарданд. айни ҳол мо омодагии намояндагони қирғизистон жасмин айсарова ва элаим азаматро мебинем. гулдухтарони тоҷик ҳам мебинем ки омодагии худро шурӯъ менамоянд. омина охунқадамова ва мафтуна шарипова.
ҳарду рост даст ҳастанд, яъне бо дасти рост зарба мезананд. дар корти дигар бошад, танихтар дар корти дуюм янагони гиромӣ рақобат миёни варзишгарони тоҷик ва қазоқистон сурат гирифта истодааст. ҷамолиддин салимов ва муҳаммадсаид салимов бо ибрай байкен ва кирилтен бозӣ карда истоданд ва он ҷо варзишгарони мо пешсаф ҳастанд. акнун варзишгарон мавқеи худро ишғол менамоянд ва рақобати мазкур шурӯъ хоҳад шуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба бозии миёни тоҷикистон ва қирғизистон. омина охундқадамова, мафтуна шарипова ва жасмин айсарова, элаим азамат. шурӯъ мешавад бозӣ. бинандагони гиромӣ дарҳол аввалин имтиёзро варзишгарони тоҷик соҳиб мешаванд. ҳисоб бошад 1-1 шуд. бубар як пешсаф аст. айни ҳол мунтахаби қирғизистон себарду баъди зарбаи задаи шарипова ҳисоб баробар гардид. охундқадамова дар пеш аст. шарипова бошад талош мекунад ки зарбаҳоро баргардонад. панҷ бар чор. алам чеҳраи ҷиддӣ дорад варзишгари қирғиз. айсарова акнун мавқеи худро иваз мекунанд духтарони тоҷик. ҳафт бар панҷ. имтиёзи ҳаштумро ҳам соҳиб гардидем. ба новарчидро мефаҳмонад айни ҳол ба жасмин айсарова.
hisob 10-5 است. Aslında Vayaş'a mayda tarafta. امتیاز 11 رو هم منتخب تاجیکستان صاحب می‌گردد. 11-5. مربی منتخب قرقیزستان این حال سپارش‌های مخصوص می‌دهد محض به الایم عظمت. Mafsunlar. Andıracak kudutu doğru tuttu. رقابت ادامه میکند بینندگان گرامی. 5-11 حساب. دو ضربه بسیار هم سخت اجرا کرد مفتونه شریپова. 12-6. Omina raketler boloka. 13-6. باز یک ضربه سخت دیگری مفتونه شریپova. فکر میکنم از مربی دستوری مخصوص گرفته است که چنین ضربه ها رو اجرا نماید. بزنین. امتیاز 15 رو هم صاحب گردیدیم. قدم و فورهند های خیلی هم سخت رو اجرا میکند. 16-6. امتیاز 17 رو هم صاحب گردیدیم بینندگان گرامی. هجده بر 6. مفتونه شریپova. چگونه ضربه های سخت رو اجرا کرده ایستاده است او. نوزده بر 7 حساب بازی. در قسمت اول است. اومد و پیش میره فقط. نگاه که بازیگر داشته. یک امتیاز دیگر لازم است برای ما تا اینکه در پایت اول دست بالا شویم. و همینطور پایت اول با حساب 21 بر 9 با فایده بانوان تاجیک به انجام میرسد. منتظر میشویم قسمت دوم رو، قسمت حل کننده رو.
боз мегардад бинандагони гиромӣ пайти дуюми бозии даври ниманиҳоӣ рақобати ҷуфти миёни бонувон Омина Охундқадамова, Мафтуна Шарипова аз Тоҷикистон бо Жасмин Айсарова ва Элаим Азамат аз ҷумҳурии Қирғизистон рақобат карда истодаанд. ҳисоб 1-0 ба фоидаи мо аст ва айни ҳол бошад дар қисмати дуюм мебинем ки ҳисоб 2-1 мешавад ба фоидаи духтарони тоҷик. нимаи аввалро бисёрам хуб варзишгарони мо паси сар карданд. ҳисоб 4-1 аст. айни ҳол як зарбаи сахти дигар аз ҷониби Охундқадамова. 5-1. Охундқадамова зарбаҳоро баргардонида истодааст. 6-1 мешавад ҳисоб. боз ҳам зарбаи сахтию, вале ин дафъа тӯб аз майдон берун шуд. шаш бар ду. акнун Охундқадамова ба пеш меравад. Шарипова бошад дар пушт қарор дорад. ҳашт бар ду аст ҳисоб. ده بر 3 است ҳисоб. имтиёзи 11-умро низ соҳиб гардиданд варзишгарони тоҷик. Дуоздаҳ бар 3. зуд мушоҳида мекунем ки варзишгарони тоҷик мавқеи худро иваз менамоянд ва ин зарбаро баргардонданд барои Қирғизистон хеле мушкил буд. 16 бар 4. зарбаи сахт аз ҷониби Шарипова. 16 бар 5. пешсафиро нигоҳ медорем. ده بر 5.
имтиёзи 19-ро ҳам гирифтем ва як холи дигар лозим аст ва варзишгарони мо ва ҳамин тавр дар пайти дуюм бо ҳисоби 21-6 пирӯзӣ ба даст меоварад ҷуфти Омина Хунқадамова, Мафтуна Шарипова аз Тоҷикистон бар Жасмин Айсарова ва Элаим Азамат. Эҳтиросом мекунем ки ин даври нима ниҳоии мусобиқа буд ва варзишгарони мо тавонистанд ки бар рақиби худ пирӯзӣ ба даст оваранд бо ҳисоби 2-0.